Maya po oras, labot Kapampangan. Ibalik na ako naman kining kalin, kining dakala palm tricks. Basta man allergic ko ka rin, sana susupungin ka na akong allergic ka nini. Ang kanya man, iting kaya katabong kadinalan 85 Tagalogan video. At maya po oras, shoutout kang Rami Enriquez Diap. Uling yang megmunikala ka rin ng amanong gamitan tamong yan eh. Pag-umpisan tanay, mumunan dili, kalugan. Ing kalugan, Tagalugan niya, mas manayin niya kayong Kapampangan, ing kusugan, o kaya kasugan. Ne? Ing kadwa, ilatag. Ing ilatag, Tagalugan niya, mas manayin niya kayong Kapampangan, ing ilantang, o kaya lantang. Ne? Katlo, matulis. Ing matulis, Tagalugan niya, mas manayin niya kayong Kapampangan, ing matilus. Ing kapat, sabik. Ing sabik, Tagalugan niya naman, ing mas manayin ang Kapampangan, gagad. O kaya may kan malyari yan naman ing mawon o kawo. Ing kalima, susuko. Ing susuko, Tagalugan niya, mas manayin niya kayong Kapampangan, ing kukurul. Apin kukurul. Ing kanam, banayad. Ing banayad, Tagalugan niya naman, mas manayin niya kayong Kapampangan, ing malumane. Ing kapito, makulimlim. Ing makulimlim, Tagalugan niya, mas manayin niya kayong Kapampangan, ing malulam. Ating taulindili, kawalo, abiswan. Ing abiswan, Tagalugan niya naman, mas manayin niya kayong Kapampangan, ing pabalwan. Deta namo, tatse Kapampangan tamo, di pangapampangan tamo, den kaya katamong anak, den kaya katamong apo, kaya tala pa nagalugan. Kakala salamat, Luid, tamongan.